i 10 ljudi. Ovdje Serbian Info Gaming. Ender Gaming HD me je izazvao na Ice Bucket Challenge u Minecraftu i sad ću ga uradim. Prvo da napunimo ovo sa Ice-om. Ajde. Tam taratatam, tataratatam. Sad dok se ovo malo sledi, čekajte da izađem nekako. Udavit ću se, predivno. Još jedan nice. Opa. Sad imam provod izazvam 3 osobe. Izazvat ću u Minecraftu da urade Ice Bucket Challenge. Stefan Craft 44 Nekvasil, Thundercat Gaming i sad ću da vidim još nekoga mog druga s kanala. Koji je Ender Gaming HD. Vjerojatno će vidjeti, opet će morati da uradi. I može i 2 puta da se uradi. Dobro, mislim da se dovoljno zalila voda. Opa. Već je ovdje hladno, a ne. Sve mi se zaleđuje, šta je ovo? Evo. Šta je ovo? Brate, Vitar 4. Vežda. Idemo. Ovo je baš. Idemo. Ja, hladno, ja, hladno, ja, hladno. I sad ćemo nađemo ovaj Vitar da vam dokažem da ga nisam koristio. Nema veze, ne znam ni gdje je sad. Ono sam Ender zmaja okolo. Uglavnom. Ovdje. Evo ga, Vitar 4. Vidite, nisam ga koristio. Uglavnom, ovdje ne mi izgleda tako da... Ne opet, ne.